ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. baadiŋolu ŋal be konton aniŋ fana ŋal bisimilla indina ofiso miŋ be Churchilltown jaŋ bi fanaŋ komi ali ye a loŋ ñaame Vision Development Foundation aniŋ na ñaaton ko Mamadou Turo Dabo wolu ye kumandirolu ke ka kafoolu kumandi bi ŋa political partiyolu le kumandi miŋ ye a loŋ be banko kaŋ jaŋ anduŋ na kumandiro dalilo mu menti fonse wo yitandi jannimbe feŋol stat la ke di comme ali ye loŋ ñaameŋ ka biriŋ sunkaro commenceta fo bi Vision Development Foundation lookuŋo kono siñaa fula nka misilimoolu kumandi le kafoolu aniŋ saatewolu pour niŋ naata jaŋ se sukuro di la pour isa sambe la saatewolu to aniŋ bota dulaalu melu to aniŋ la organisationolu pour isa moolu maakoyi no ñaame miŋ ye a loŋ ko wolu fota wo sukuro la yo bi wo dalilo le akendi nanga kafol kumandi anin political party pour isena yo bar dalilo min be nyin koma wolem nyin tintol mu NGO leti manke political party ti ndun dafana mantara politique kuto yo bari be nyin sukuro di kanne pour political party sa samba isa di la mol la milialon ko bulol me kolbe anu tol be futano la dame abe kole alanto la NGO bullale pour nga futano wolto so wole dalilo ya kendina ñe kumandi ni la kool meta ñoo konole ndaltale ka ñinke ka sukurol di la ya samba ya di mol la miliyalon ko e bulol me kobe andu ngaji ku fana ñin silo ni manstala ki tala abe kala wala ñaama yo bi be kafol mil kumandi la bina wole tol kumandi la anim be sukuro min nangamo dile la pour isa samba ya di ila mol la ani ibota damelto yo be daniro kala ñin na dukare sakata me wo men ni feŋ taa ila kafo toyala o ila patiyo toyala o ila mol toyala isa kata asi futa woluma anun mol miliyalon ko fana bulol me ko be ngi bal kono al si shootere ke wolla anim fana al sa make so wol se nafa sotonoje wolem na ngani yo bi mbe nyin 10 kilos sukro mbe wole dila boto wuli saba keme woro tansay ani kononto yo mbe wo fana dila kafol min lambina wolle tol fola ani ibota dulal minto yo nga kani kunda sanjali soto janne nyanta ka boto talulu di wolla nga pachar kamben kafo soto jang be boto keme di la wolla nga 10 kilos abuko abattoir alaji nga wol fanan soto jambe boto talulu di la wolla kotu kware ward be boto talulu di la wolla Touré Kunda mbe boto talulu di lela Suba na Brikama ward mbe boto keme di la wolla Kembuje ward mbe boto keme di la wolla Nyambay ward mbe boto keme di la wolla Mandinari mbe boto keme di la wolla NPP mbe boto keme saba di la wolla UDP mbe boto keme saba di la wolla GDC mbe boto keme fula di la wolla PPP mbe boto keme di la wolla GDPD mbe boto tanglulu di la wolla APRC mbe boto keme di la wolla Noto Alliance APRC mbe boto keme di la wolla GFA mbe boto keme fula di la wolla PDOIS mbe boto keme di la wolla NRP mbe boto talulu di la wolla Tango mbe boto tanning lulu di la wolla NGO Affairs mbe boto muwan di la wolla Disabled Organization mbe boto keme di la wolla Mandinarim Police Station mbe boto muwan di la wolla Busumbala nyokanu kafo mbe boto talulu di la wolla Galoya mbe boto talulu di la wolla Brufut mbe boto keme boto tanglulu di la wolla Yuna mbe boto tanlulu di la wolla Gambia Pastoral Institute mbe boto tangworowula aning lulu di la wolla National Assembly ila staff tol mbe boto keme boto tangworowula aning kiling di lela Christian Council komi nga kalamute fanal be sungola
mbe boto keme fula dila wolla tujereng mbe boto keme dila wolla security services 24 hours mbe boto tanni saba dilela sancaba mbe boto talulu dilela murit mbe boto tangoro wulaning lulu dilela jambour mbe boto keme dilela jabang mbe boto talulu dilela so neñil kafu ñoma wala tata kanyam boto wuli saba keme woro tansay anin kononto yo ñinan niaje nga diro kiteng nga VDCL nga wolle siandi baake pour laftale ko e bagela ko nin diro tata iba futandi no la mo la nyami la milialon ko e bulol me bon ila community to so wala kendi na ñinan nga wo structure use sanko tangol ton ka di satewol fangol lela bari ngalon ko problème o man soro bari lafta dron komi ase futano mo la milialon ko e bulol me ko ben wolem na ngani o tije so wo kamala mbe imamo kumandila pour asena asenso duala anim pasto de niwo botaje mbe modantal tombo na wolsa diamo ke diamol kana jamfa den ibagila ko dinaro se continue no nyamen na nga distribution o thank you very much ala barak bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala asrafil anbiya'i war rusul sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wallahu ila yawmiddin نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله بعد نقول كنتم ko alpha baya banke nyami mbe karle kon karo mu yalon ko hanmo ma fo moye karlo mu yalon ko de maro karolom sadabo karolom hinante ya karolom balafa karolamu mul yalon ko ibulo jam fata ke niro ke kadi mon la mul yalon ko ibulo me ikolbe ka foni nyaton ko mun kata daboti ibeta nyin kela anala no malankolo alma nyi mela ibenyi mun kay kam banko kam amam folo bila no insha Allah alma imele kake kila sallallahu alaihi wasallam ay nyinne fo moli niya moy dino amanke salote amanke sunguti amanke hijjote dino wolonke mo ya dada wolon munti wolon nyaton kol mul yalon ko ibulo firinta ke hinanteya mol ma mul yalon ko ibulo me kobe ka fonyin na nyaton ko na no malankol be ibolo kuwo kunna woto banko be nyanta duwa kele fo ilanyin ka fonyin barko mum biya Allah taala ya alafa naliye fondin ke la banke moy jan mun tare boto wil sabanin ke ma woron la nin fen ko bonni ka janjam banko kan o mu fennete mun ya lon ko kunyin ma da manni mot ale yin ne fonni kila sallallahu alaihi wasallam kabira nata alaka ko yatar mo ya tinyata mo ya dada mo ya wol mu dino to adino an nasiha wol mun wol ke kono to diyaji ke hinante ya nyom makke bal faso nyonye ke nyom ma koy duniya anin lakira mbe bakilin fakilin gambia be duniya mo be bakilin fakilin mbe boto jumala bal wolo adama de wo adama la muso wala ma khawate kon nya muwan anin kila ayoleke wolun fula man soto jola man soto suruwa man soto mandinka man soto be boto wo kon nya muwan nin kilon la bala wo kon nya muwan nin kilon ay kunsalle wulu kon nya muwan nin kilin nya wala keta kewti ka fa sisa adama dum be boto wala bala ولنتنا القرآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا niaje kabiru min al control be sodala nyin kamara pulu nga nyollo no bari mbe bota bakilum fakine woto mbe duwa kela dabo ye ana ado kunyolo fo Allah taala se barko mum bel koto ala ya la fan nyinyo ko siya bake banko kan banko diwlu so tamuli alon ko lafta ke nyinke bari ima keno mun ya sabu firon la manna woto ke duwa alma ala taala mo be firin television fani nyaton ko muli alon ko inata kenna ma be nyinto ke duwa ni be alman be futa kula sunkar salo nyimma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God our Heavenly Father, we thank and bless you for this day. We thank and bless you for our lives. We thank and bless you most especially for Vision Development Foundation under their proprietor
whom you have inspired this very day to be able to reach out to our needy brothers and sisters in this nation. In this great season, a season of grace, a season of blessing, a season in which you enable us to realize our need for one another, our need to be charitable, our need also to be supportive. Father, we pray that your Lord will continue to manifest your superabundant blessings upon him and upon the institution. Bless all those who are helping him reach out to the poor and the needy in our society. Father, we also pray that your Lord will grant him long life and good health. Continue to sustain him and sustain his business. We commit this function into your hands and pray that your Lord, who is the author and the finisher of all that we do, would guide and direct this function to a successful completion. Let all that we shall do this evening be for the greater glory of your name and the good of your people. These we ask through Christ our Lord. Amen. Olen samananjang bunya me alan ko abota foundation to pour que sukuro di haramadingol la ka di muslimol la ñu sunkar bakono. We are here not only receive on behalf of the party administration office instruction of Sidi Touré wala mol Sidi Cissé wala mol samananjang pour kana 300 bags soto jang pour ka di na parti wala NPP parti wala pour ka di mol la meli alan ko wala ni bari sunkaro kono mo jamaal ke sola sukuro la then be Mr. Dabo mba tentula mba jayla and Mr. Fofana on behalf of NPP party wala mol samananjang bi pour kana kanyin ges ko nyin ka receive pour ka samba na national bureau to pour ka di molla KMC kono ani outside KMC meli alan ko sulo bakan ba fala foundation on ko na appreciate le almani nyon jama almasiala almana sunkaru jama siala ya bondi men kan almay la foundation on fana alma ala ya yurwandi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum jama bi konton binna konton ro kere lambadi la vision development community la memo motro dabola foundation wanyenti mbebe tendulambe e jayla bake beren duma fo santo anala siwo nye memo Mr. Fofanante ni munye kontan quality kana jambi pour kana sukurota na patie toyala ni mu fulere mi yalan ko amanke foloti a metal kace be kontano ni ne tandile rek kanin ka tande islamic umala ko membe keri njang ay nyafala anda en kontan folo fam mem ko fam kuma fam to bring all the political parties together because then dola sa fambe party do kumandela le wayna tata do fanena nan but this was the unity in kam for banko kang so ngajoko the foundation is also preaching that kajako all the political parties to come together under one umbrella. That means ko wolin peace. Without peace, ibajela ko banko nyin tetano wo ko nyin ay kontan bake anda kono fa anim fanan ka nyin sukuro ta ka di holi mota Ramadan fanan kule mi ko akontano nyi watan tol fe bakele mbe fonko organisation nyi mbe foundation nyi mbe tentulambe jayla bake kan na kontano nyi tanen from our party leader ka na tentuo njaro tande di CEO la memo moto dabote ba fleka ala baraka bake la baraka. Assalamu alaikum be molbe kontona lamiral be bide fo kontano tumana minna motro dabo Vision Development Foundation sango sango tula nyin kala mole ni sunkaro sita kunum be sire ye kiliro kenan pour singa france na pour kana na sukuru kama do kama la fuka do ka do nyina banku di nyati anu nyina kilima ak noti do la fuka do donc tentu gaje ani la molal be sa baraka. Okay, thank you very much. My name is Honorable Samba Diallo, member for Nyamina Dankunku and also representing the National Reconciliation Party, that is the NRP. Really, I'm very happy because last year around this time, the same gesture was given to the entire National Assembly members from CRR. And in fact, I can say, in short, all the provincial National Assembly members benefited on the same gesture. But this year,
again, all the political parties have benefited on this gesture. Then what I will say is just to thank Mr. Dabo and his association, that is the Vision Development Association. It is indeed actually at this trying time in this Ramadan when many people are struggling with having sugar, and then you give sugar to the needies, and you take this sugar, pass it through the political parties, who are aspiring to govern this country. And then I think the move is a very good move at the right direction. As I mentioned earlier on, last year we were here. I was here. I received mine to send in my constituency. This year also, it is channeled through the political parties. It means that still now is the same process. All what we do is to pray for his health and pray also wherever he is getting this thing, let's God replace millions to it. En kan kamen fonun drong tubab kangoto wala mo ente tomu honorable Samba Diallo te pour ka kumoni sutu ande drong nko serum be lorin nun janne be lorin damen to jang serum be lorin nun janne andung député ol men ya lonko itol be santoto itol be ya sotone nun ama serum modern ama député muang anim feng wol be ya sotanu ya Samba ila banko to nyinang ay political party wol be call pour makanyi sukro dila wato menna molbe sularin sukro la ando nyin ngamira kila fango ay nyim fole pour ka kanyo makoy especially nyin ramadan be mento modama bije ibe selarin sukro la bo sukro songo mu ila problème oti nyaadi politicien ol men ya lon ko itolle ka banyim banko tamandi wo fango itol fango si fen isi fen karan no jele bigon to fana nyinga nyin soto nka Samba moliele akamunta ko hannyata ate amman futa bun wo bun nya futata politicien no don sukroni be futala mol me yalon ko isola tala Diallo, I'm a councillor of Suba Ward and deputy chairman of Brikama Area Council. I'm here representing Brikama Area Council. Yes. So tell us the benefits of this sugar. Oh, the benefits are numerous, as everybody is seeing, it's a gesture, that would, take a long way in helping our vulnerables across the region, especially during the month of this Ramadan. During the month of Ramadan, we have normally got a lot of requests from the people with regards to their sugar, rice, and the oil. But thank God, we have few bags of sugar from Development Foundation. That will help us a lot. I know the chairman, Yankuba Dabo, will be very happy to receive this because of the pressure we got from our people across West Coast. Yes. You're welcome. Hannde kala min ngani ɗo VDF Foundation mo ngandanta hitan fo hitan ɓe gokkira sadakaji leeru korka en do handu maya e roni e ngari ɗo kala e ngari ɗo hannde kala en tawi ɗo mawɓe ngandanta kayen kippi affaire bagage ala mbatte nan jewtene muɗum misa Fofana salminama awa on jarama Fulɓe TV minen kadi mi weltike gila rwani eɗen jokkodiri machallah hitan fo hitama mbaɗa ɗe golle ɗe gandanta aduna Gambia fof cengde nayi ɗe fof hikka kadi ko hono ko hoto ballal muɗum falɗon hikka fadde affaire gokkigo sukaraji awa on jarama this year distribution amen ko min watti ko ɗum woni mi naati toon political party ji kadi ɗum pour yoɓe wallu menen because ko ɓeeɗo woni ka grassroot menen although menen min wonani political institution menen ka golle amen politique natata toon kono political party ji ɓe heeɓi jama ɓe heeɓi connection kadi kala saare woni ka Gambia ɗo sa yahi toon a yiye toon woni ka NPP woni ka GPG woni ka UDP ko ɗum taki min naati political party ji mi wi si ɓe aɗo ari min jonni ɓeɗo sukuru min sikki dal o sukuru hewta e koɓe yimɓe ɓe wondro so ko ɗum taki min naati ɓe toon kadi ye kadi min waɗi toon village development committee ji
ɗum woni andeɗa ka saareje ɓe wonta so o suka si hewti e saare on tuma ɓeɗo kadi ɓe daara andeɗa ɓe heɓani doole ka suumay o on tuma ɓe jonna e ɓeɗo yo ɓe heɓa ko ɓe dumanta ka suumay o jono kono mboɗa haalande yimɓe ɓe gandanta ɓeɗi paala arde kañ kadi tawa e ballal e kono ngalano no gardiga walla gandano hono yarte ha keɓa bandal ɓaari mi yiiɗo fayda kala garoɗo a tawataɗe inde mum ɗi winda ɓe gandanta gara ɓaga sukara o joni kono mbawata haalande yimɓe ɓe gandanta kala mo gandanɗa ko a paalaɗo walla a sohluɗo affaire sukara o hono mbawta arde ha taweɗa ɓe gokketeɓe awa joni minen ɗo ko windugol kala faala pour yo waɗu bénéfice ka programme amen o komin jonnata ɗo si tawi ko saare a winday sa windi lettre a naɓaymo ka VDC mon village development committee o a naɓaymo ka alkali on ɓe fof ɓe ɗiɗo ɓe waɗaymo tampe si ɗum waɗama on tuma addata ɗo lettre on si lettre o ari to on tuma min daaray saare on kadi ko yimɓe jelu won to ɗum fof min waɗay use ɗum pour yo min andu ko sukuraji bo to jelu min jonnata ono masi o yahi toon kadi yimɓe ɓuyɓe wawa heɓuno to so ko ɗum yastik min dumanta so joni ko ɗum tigui wonto so ɓe ari tun a waɗay apply sa waɗi apply si Allah jaaɓi min heeɓi ɗo boot min jooɗay si min jooɗi tun kala min haaldi min waɗi d' accord on tuma ɓe heɓay ɗo ok mi yi kadi rewɓe ɗo kadi ñande fof ñande rewɓe aray ɗo heɓugol ɗumanni hono wiyete sadaka ɗum noon kadi ko ɗum rewɓe hokkete kala ɗum ɗo ko ɗo mbaɗi ñande fof ñande rewɓe ɓen ɗon ko hokkete fi sadakaji ko jimi ɗo guila e mbuur en walla ko yarata ɗum eyyi oɗo ni ko daily services ɗum ko ñande o ñande min watta yimɓe siɓe ari ɗo min jonna e ɓeɗo mbuuru min jonna e maalo min jonna e tii min jonna e meew ye sukkuru ɗum ko ñande o ñande min watta ɗum gila e ko suuma o fuddike ha o yahata ha o gaso ok ɗum kadi min waɗimo because min andi yimɓe ɓuyno ɗo e jinggo mon hewta e ka bawo mon so ko ɗum taki ɗum min waɗay kala ari tun a heɓa ɗo mbuuru goto o mbuuru ɗiɗi o tati ɗum a wawa nabumo ka suudu mon on tuma heɓata ka a dumanta e family ma o ko ɗum taki min waɗi o programme o kadi no waɗay open kala ari ɗo tun a heɓay ka yahta e wiya mum ka suudu ma finally joni ko ɗum yaɓirta yimɓe ɓe gandanɗa gari wadde représente cae walla e comité ji fi naɓa hono naɓita bagage ji ɗi ha jettinira yimɓe ɓe gandanta ko ɓen cohli wallede awa joni minen komin haalta ɗum ko ɗum woni min faala joni siɓe ari ɗo ɓe jetti ye inde community mon o e saare mon siɓe yahi ka haka saare mon on tuma ɓe waɗa make sure because o programme o ni o sukkar ni ko taki o ari ko andeɗa ɓe heɓani doole ko ɗum taki min waɗi o programme siɓe yahi yo min daaru ka saare ko andeɗa ɓe heɓani doole on tuma ɓe jonna e ɓeɗo so ko ɗum woni toon dal a jarama jarama buy jarama ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير